o te tari tonu. Ia, meu, kau maruru, mani meni fia fisi ua ne. Ia, eu ideo. Ia, vi ia reri. Ua toi maure tātou whiro inga, nene ia fiafi. I runga fo i o nei, so ta inga ia, whailangi ia, me sidi whaaftai lia tua, ua tai meso tō soifua. Ia, o se mātou ola. Ia, tātou whasoa i fo i rona fionga pa ia nene ia fiafi. E ala i le porkara me masani ale Talanoa le Uso. Ia, whatalo whatu fo i toi ina, Grace Recipients Community Church, Marata Faritua, ia te atono Marata Faritua, ia mesere marosi o le Ecclesia. Ia o te taritonu o nai tau te mata mai ma tau sosoani mai fo i dene ia fiafi, se mta pula faso atu. Ia a fai o fai se marolonga, ia manu ia marolonga le fiafi. Ia ai, kataro faku, pasta. Ia se fua sunga, whainga ne ia fiafi. Ia alo masalo la le fiafi ia te manatu o le a se elore ta por kalame fo ina le se mata upu la ta titilo se tusi mai le tusi pa ia ta te whaonganga a to te mai nei se ia uma le tusi pena le o ka fit le tusi le a Iakopo ia na fo fa para ngi Iakopo ngai James Jacob ia salo o le tusi na le la ta whaongaina ia po afu se fe auta o mai tono le tusi whaaleanganga ia wā ia mausari e pēr ma wā ale tātou whareanga ia me se fo ele anunga ngā ruenga ia so nei fo i niso i krisat ia la ta whaonganga ele tusi le ia tupu mai ia le matanga se tau nona whai i vaenga ia la ia tātou kalame ia o te kongo le ape ia le sa o le mele o le whengo kau kikido o ke le lore o so mai ine o le singa mea kau whaare kong le background o le mele ia e le whainga o le ae mangi ngo fwere venga o ka upu nge fiafi no lam sa e rasu o fwere le whamaro le media team i ia sasia i mani mea kuwere la koke mai ane foro loa le se le ia kapo kala mesia fiafi ia ia le ri nene ko faia ia 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 ri ma yes o no pero na vi inga ia o le la fiafio le o ka i le kuso Iakopo la ka makala chapter 1 ia ka ki do ngia fiafi ai ni a maka fu inga le fai ka unga fu i se vai ngana ka do ngia fiafi ia be abaka mo fa ka chapter 1 pe se ka fa do fisi le ka fa ka ma ia ro fisi me o ai lo sin kala ia ele ia kupu ta pu mo ia ka fa tal fa pu mo se i o le fa mo le terminate fe mai o Iakopo o le au na le tua ma le ali o Yesu Keriso o walo fa atu i tu ainga se fulu ma le lua ua whaasala la wina. O usoe, ia outou manatu, o le mea fia te le ai pe a maua outou tofotofonga ese. Ina ua outou i loa, o le tofotofoina o lo outou whaatuatua e tupu ai le onosai. Ia ato o toa fo ilanga luenga le onosai. Ina ia ato o toa ai ma ia sao, ona le lei ai outou. Ia le ai se mea tasi e mativa ai. Ese le o loa o le upu le i mai kasi le wha ke le ngi mai ngai whakarangoinga ranga mo mua la pasta o loke i dua e ke le mau Iakopo le ka ue konkuspa i se wha mo le wai sa o hane Iakopo le karangoa i le kusi lea le afa po o kakantusia le Iakopo le tusia le tusi isko lalo i kuranga le ia wa le pe o siringi e la sunga paulava le Iakopo le tau mai e ia lava i mai o Iakopo o le au na le atua ma le ali o Yesu Keriso e tal tununga su e tu sai ma su engana faia o Iakopo le o le uso o Yesu half brother o Yesu pe o ngai Iakopo le Iakopo le
le pe ona ta ua le matai o sifuma le tolu fe pu lima ava ai fo ila ile tusi o Utah Jude chapter verse 1 na ka ua ve me kala Utah mai Jude the brother of James. So he's referring to this James because o yuka nga ma James le o half brothers nga o le li but it's you I sele ma ngai ole talale a makai pe on ofsilo sunga po ile Iakopo le langa etele isi Iakopo le ta ui I tono tuspa ia ka ingala pe po Iakopo nga le uso le si Ioane le fanga ua a sepetaio ia o le si Iakopo nga le atalio o Alfaio ia o le si Iakopo nga le kamao le si Utah one of the disciples again ia ole Iakopo le tusa malau sili le ole tustala le o ole tusi le ia na ia le taltonunga ole half brother le a Yesu le Iakopo la le Iakopo la le ia ole me piksilinga ma na ia I ole kalanga fe mai o Iakopo ole au auna ale tua mai lola ia ma le li o Yesu Kristo ma tawina le se mea ile upu ali inga ngai a maka ile capital letter capital letter A ia fapena fuila ia le ile faperitania you'll find the word auli nga because the actual word le fa nga ile nga kuspa ia ole upu nga kurios means Lord it's always referring to tua. So think of this mafau manata tole mele o fai mai o Iakopo ole au na le tua male li o Yesu Kristo. And at the same time nga kilo ai ile humility la le tangata ua suia le olanga he did not consider himself o se uso o Yesu. He regard to Jesus as Lord. In other words, long mafaule o Yesu o le atua. Langa foi mai lava o le Iakopo foi lava le ngai ai le faalinga o le toetu I le moamoanga Korintos 5 fa upu e fitu le mai nga faali ya James. So this is the same James. Le nga lero le nga fai mawhaifi au mutaita o le ekalesia I Jerusalem. Man kuat ke minang whakala polo mai o kia laku I le council I Jerusalem ele oisisi nga le uso le ila iai nga le uso Yesu, but he was referring to this James. Ioi. O mea la fia awie I o le whai mai a Iakopo le mankua. I le John 7 verse 5 nga ta ua I le unsupportive le langolangoina o Yesu e ona uso. O inga na vea mai Utah le uso Yesu le otho le kusia Judah ma James lo inga na vea mlau li ele ikali ale le misionga Yesu. They did not consider him as the Messiah, as the Lord. Whako a kupun mea ngā ina ua tu Yesu. O ile aila e mo ia Yesu. Lea la o le atol tangata nga masau salo penga le ital tonu once ngali liu he follow with great devotion matua I yalu male akoa ole mele le kau whakaka mai lo so ka pasta o wa au yes mo ia le uso le ole au nga le tua male li o Yesu Kristo so long ka para la uka au nga yes he did not proclaim himself as the brother of the Lord. Ala feme o ngai leo ona. Ale sila mea pasto mankua I. Leo punga au ona. Le ta ua I mai a servant. O isi translation, you'll find the word bond servant. Ale upu le ngana kuspa ia le upu doulos. It's better translated as a slave instead of a servant because polonga o ngai lole au ona na ngai fai e mo I lava e le se o mea nga e lua so o polonga la you can e moa I le nganga lea
Ele Creek. creek. Ringa mai le creek o le polonga pa ku mai le kanga Samoa. Yes, because when we call Christ Lord, then we are his doulos. When we call him Kurios, then we are his doulos. It means when we call him Lord, it also means God, then we are his servants. Simply means we are his slaves. Leungal tala e whai e tātou, me whaatonu i nai i tātou. Aila il ka ua menga e mana i ele maninu ma mana malama lelei ile amatanga lava kusi lea. O isi mea lava le kusia e James i, po Iakopo i. E atangi ai lona tūlanga lea, le perspective lea, o stangata o lai whai mapolonga lea tua, mapolonga ke riso, o lai whai e su mo ngā lii, ai whai lea tua ma taunu unga o lana tapua inga polona o langa. Ia, wa e lea so, e ke minga karangoa e whapela so noanga, o le tusi lea, it's more like a lecture, which is really true, because like James really lecturing these people. Starting or kula se fsili o who give him the authority le alang fe au so if I me well that is his qualification, that is his authority. He was a servant. He is a servant, he is a slave ele ngata ile atua au Yesu Kristo longo inga lao nga mea ye sau e fai o langa oke o langa fasa onga le sau fai o le oke ma fasa onga tangata lai sau ma le pule a longa makai. He speak on behalf of his Lord and on the behalf of his God. O le maha o le pupu o nga whaupunga te whaingo nga kusi e pere tiki al whaasoso me pera. But anyway, o lea la ua mauaku le kusi kansa o la maa o le usoro Yesu. A o le koe iai la lusu ngau sau i le mea mo le awam. Yes. Whai al whingalo Yesu. Maro pasta. Ele mga funga pe e a hinga. Wa koe ngā mea ngā rengi wa pe o lo uso ia. Pudea uia. Wa e fwere mea ngā kanangoi wa pe ia. Leng wha pe whai. Ia lako ngofu ka makau e ngofu e langa vale pe e le whapuka wa pe ngā. Ia pe fwere ngā mea wha ainga. Ki nganga o Ioane ma James. Ia e Yesu i li wha ainga. Wha maungi a Yesu. Whai an me kongai. Whai an me kongai. Ia maro pasta. Le fisi longa lua la. La se mafuanga. La se mafuanga. What's the purpose o le? Ka kusi ai dia kusi. E tele kele mafuanga pasta. A pe a whaitau le tusi atua. O le tūlanga ngā lai makila matangi ai pe lavanga e sau noa i le taimile na his lecturing. It's more like o mele whai James i o kam whai expose le hypocrisy o Christiano ia. It's more like he's telling them to practice what you believe, practice what you teach, live what you preach. Nga ele nga o le whameo Christiano. Ola e tusa e mal fatu tuanga Christiano. Peka me vangale o fatu tua e le inga luenga. Pe fe me Christiano e le seuska i le tua mana fionga. Usala ile vainga hao titele ile kusile o le fa moenga. O le fasa onga po le fa alia linga o le ola fo linga. If I can use that word. O Christiano le tusia ia Iakopo. Ia wale sila ngā mea o hoi fo i le ngā kusi o where o i kisiango i o where kumano o where ngu le e ali le mea ngā i le whai upu mua ngā whai mai o walo whātu i tu a inga se fuluma le lua o whaasala wina. So this is really pea kakova ai lea talau tele a whionga pa ia lea tua mō tangata o lea tua. So according to the canonization of this book, it's God's word for any Christian. But the original audience of first century Jewish Christians, lo fa pena na fa sala la wina, i atu no o no esi. Lo inga la sos Cristiano yutai ala sos kanka yukai ala o la fata ape ina le ka o diaspora le nga taimi
o le kusi lea James la tusi mo I la tona ia ku mai lola I le vaenga whalau televo lea ia o le kusia a le atua mo tātou e ala mai a Iakopo mai e nā long finga ngalo mo tātou ia tātou o le tusa mai finga wa ko ura ka me vape ia le mo mako lang kusia langa ave ai ke siana yuta ia fasel lawi lo ngala pula ele se me I mo ka ko but it's God's word for us in that sense ia o le ola ka ku I pe ile vaenga nen ka fai ka wa o le talanoa mai ai le tofotofonga esi ai se ngore tofotofonga le amale se fa so tonga ile ai male onosa le ta ua mai I le vaenga le o tatu tofotofonga male fa so songa male ia tofotofonga male fa so songa o la se senga o mele o le tofotofonga male fa oso yes ia ole mea mua are basta ke fia mga kau e ka kilo I look at verse 2 I think it's kind of lead us e kali elof silinga ole that is the very first command ol fatonunga mua la valea le ile kusilia afa my consider it pure joy ole si translation for my consider it all joy my ole na vilik fekang my consider it pure joy my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds. Ngala le mea le ke si mua o le whasa mua ngai ngā mai usoe kia outou manatu o le mea e fia te leai pe a maua outou I tofotofonga ese. O le mea la le fisile ai oe. Po le ale ese nga o le tofotofonga ma le whaasosonga. Pero vatu o le si barrier ke le lavanga ile interpretinga le fa mala maina ia male mala maina o le afionga pa ia le tu pa ia what barrier it's language pela o I la o kilo ko ile kuspa ia le kilo ko pa ta ingala le upunga tofotofonga au silia ngai la sunga o le ale fasa mua o le tofotofonga o le a sau kali ia falo le vela si la fasa mua o tofotofonga o fasa mua ia o tofotofonga o tofotofonga o le upunga le faliliu I fa pulelua fa mai o trials au lesi translation pela o King James version o le upula o temptation ia ola sa mo a ka trials o tofotofonga a ka temptation o faasosonga au ila e kasi lava le upu e lengile faliliu e upuia o le trials ma le temptation o le upunga Perasmus la same thing le fa ngal fa upu e lua ho o mal fa upu sfun mal lua o le tofotofonga ai faasosonga I find my vola I ole ASP mala NIV o le trials. I find my vola King James version o le temptations. So the man of way, this kind of case, only the context can help us understand, because ole nganga kuspa ia laku ka fasa mo fe lava sa isolo o la fe mai same word fe mai tofotofonga. A salve pusuma lua o fa so songa. A kakaulanga sui se whapalangi rau li ia. Wa le whai mai ia le NASB. Trials lunga, trials ia whai pusfuma le lua. Which is o le meanga kaunga iai. A whai mai ia le King James. Temptation ia whai pue lua. Temptation whai pusfuma le lua. Same Greek word. A whai mai lo whasa mua. Tofotofonga whai pue lua. A whaso songa le il fai pusfuma le lua ofsili o fe ala le upe fikau ima le puesa au kangla fai kalfasa mo vai mai ko u soe ia o tau manatu o le mea fia te le aipe a maua o tau I tofotofonga ese
Sau lola ia leo fai upus fulma le lua. Man fai upus fulma le lua le i. Mai amu ia le tangata o le ono sai I whao so songa. But that word le wha sa moa le whao so songa. The same Greek word le wha sa moa I lunga le whai upu e lua. O le tofotofonga. Le wingara ngā o kara whaku. Sometimes only the context can help us. Whakaika ingala. Le alau sau whela whai upu e tolu. Whamai whai upu e kolu. Ngā so amal whai upu e lua le whai tau a whapia. Ina ua outou I loa. O le tofotofoina outou. That same word tofotofoina. Le vaaila whai upu e lua. Ngai le upu tofotofonga. Sau if tofotofonga, different Greek word again. O le upu ngā o le dokimion. Au lunga I o perosmos. Same Samoan, different English, different Greek word. So someone elise ngā luenga whaingo whiela le mea o le taumawhai o tātou translate. Mea ngā luenga whaako ia oi o ngā lau fisili. Pola ele se senga tofotofonga ma le whaososonga. That's why lenga amaka la kara o whaako. Look at verse 2 o le mea ngā e whai mai. Ia outou manatu. That's a command. O whapalangi ngai whamai, count it all joy or consider it all joy. A se ame tā ua le mea ngā. E whaalango la ia lau oli wa le mea whamai, consider it all joy. Pea tofotofoina lo tau whaatuatua. Whamai. Manatu o me fia te le ai, pea mo o tau tofotofonga ese ina ua o tau lo tofotofoina o lo o tau whaatuatua. E tupu ai le onosa. Ila kusera koe whaimana la fisili o le tofotofonga. O le mera whaku ai e whaalango longa kaunga I lau skai malau leo skai. Au skai o le whakongunga le o le whakongunga ia o tō manatu. O se mea fia tele ai. Consider it all great joy. Ia lea, ia pea tofotofoina o tau. Kusala a uskai roka ko le whakounga, longo ingai fōlinga mai, o le me e oli tele ai, pea kofoinga kako, a leo skai, e leo se mea lai oli ai, pea kofoinga kako, longo inga kofoinga lo whatuatua, e ke whaameo, e te whaavaivai, e te complain, pe leo skai inga e whatununga lea. Como me vaku o tofotofonga la o longa fa mo le fa upu e kolu fa mai ina ia o tau lo o tofotofoina o lo o tau fa atuatua e tupu al on sa longa winga first you consider those trials o le me fia ai asia lenga foi a kupu me nga e tupu al on sa longa winga fōlinga mai ale ai yangi ngitinga ale ai kofofonga il tatu olanga e mai dong sa e manga va I dong sa vai fa kupulong sa idelis ko se longa kofo se longa tofotofoina pe a mole maso fo ngale ale ki ngale grow e kakao ki ngale maso grow la ia e lor ki ngala fo ngale kai la aupe or ki nga you build it by lifting weights like that so here o kako o tatu o langa la e manga o mia le osoi I tofotofonga ia. Koe whawhengo fiskala, it's going to be something sounds like this, but tofotofonga e a mai le atua ma le wha moe mo lo tātou le lei. O le ale le lei. E tupu o le tātou on sa. O le whaososonga e marki a polo ma le wha moe ia kakoang sala. Langan mea ngā le a wha wau kala I whai mai. Ai a whaosoina stasi. Mai lola ia. Ie. Yes, that's why I say only the context will help us because the usages of the words are overlapping. Ele ngata ele whaperetania whasamoa marangangang kuspa ia. So you look at it mai loa le aka akua. That will help us. Mankua le whai mekala a haifo ia a tuspa ia I whamai. Awangi I whapea se tasi a whaasosoina whapela o le atua.
O nga ele whaasosoina ele atua se tasi. Longo mera ngā whakoi, o le whaasosonga la, kusai lava mana ufisili. Pula ele se whaasosonga e mariki a polo, ma le whaamoe ia tātou leanga. O tofutofonga e mai le atua, ma le whaamoe ia tātou le lei. So, o le wha ka inga mangingo na wala ngā mawhaingo fie, o le esenga, o le tofutofonga, ma le whaasosonga. Leanga I peila fai upula si funma le lua. Sa kan koe fai ka. O isi ke mi umalawa ia. It's either a noun or a verb. Come to verse 12. O sui le pa o le upu. It's no longer a noun or a verb, but it's adjective. Longo inga, fai melo la ia lea. O le faa li liunga iai I le NASB fai mai been approved. O le NIV o le stood the test. King James Version o le tried. A fai mai le fasa mua tofotofoina. A le se a le upu whamakala. It sounds like a verb being approved. What is it? It's a verb. Stood a test, it's a verb. Tried, it's a verb. But the original language, it's not a verb, it's not a noun, it's adjective. O le upu whamakala, longo inga fōlinga mai, o le keusiano, o le tangata tofotofoina. A le kam whaira uri a paraphrase mai been approved po le stood the test longo inga o le keusiano o le tangata manu malo pe a whaingo fia tofotofoina a manu malo longo inga ongo le manu malo le upu whamakala o le arko inga keusiano iai keusiano le manga o James I keusiano tofotofoina keusiano manu malo tofotofonga lo inga keusiano manu malo e tu sai mane markala lea marngangana ku se kuspa ia e kusai makula fongo o le longo le ngangana o se kai whamangingo o kofofonga ma o lesi sau mai tofotofonga sau mai I le atua ma le whaamoe ia le lei e tātou mea ngā whaku the very first command the very first imperative I ngā whai upu e lua wha mai ia outou manatu o le mea, o le whakongunga mai, ia outou manatu. E lo whapea e a fui, o lo outou manatu. O lo po whapea mai, maupea whapea koke manatu. No, it's a command. Whamai ia outou manatu, whamai consider, count it all joy. Consider it all joy. Ia outou manatu, o le mea fia te le ai, pe a maua outou I tofotofonga ese. Fai upu e tolu, ina ua outou I loa, o le tofotofoina o lo outou whaatuatua e tupu ai onosa. O I loa la le si keyword ngā e punga mainga. You know that saying, le masangi lavanga e whaiare pas? O tupu. No, I check it with the original Bible. Verse 2. Can you see that over there? Verse, yeah. Verse 3, sorry. Verse 3. Can you see? That's the reason. Mai ina ua outou I loa. I loa. The word is I loa. Knowing. Yes. So the word there is ginosko, means knowing. Malama mai loa o se mea e o ina. Fa mai lankala ai fo ia. Ale ilo Iakopo. Fa mai ina ua outou I loa o le tofotofoina o le outou whaatuatua e tupu e onosa. So in other words, ale loa la e o le meanga. You don't consider this as a joy. Ale loa e o le tofotofoina o lo whaatuatua tupu e onosa. Ele onosa oi. Ele take o ele mea lea as a blessing. Ele take o ele mea lea o se mea ele lei ai oi. Pero ko ngā mea whungare, pero kalare whaiso o apea asola a whaira au lakapia mako. Wa ia kakanga e fia lakapia, whaira lor wha, ai le fia koring. Nau kara whai, wai, everyone in the world will play rugby. Peang whapea ngare o mea lakapia le koling. But alanga le lakapia makaka lolang, langa
langa I le fikolengi, langa I fikolengi, o le ngala kala because it's the best game ever. A langa le ka alu, wa ele fi ki nga, pe ngana le mea lea. So e kakaunga ki nga, a ele loa ki nga le e mo lo le lei. E complain e la oi, e wha meo ai, oi, e ola ke ai, oi, e ola misi ai, oi manguia ma le wha moe moe o le atua. E pere wang, o ngai sau no, it's a lecture. This guy is lecturing this hypocritical Christian. Le au ola ese le me alu ele kala ese me alu ele anga. Ma le olanga. O le kofkofo ngana le uka ko kikido ko ai o se whamanguianga pa o me whai. Yes, it's trials. It's more like trials or testings. Testing. Mo o le mea lea ka o le whaus. E se raka manga? Yes, that's from the devil. Le kakalo Yesu. Yeah. Le me lead us. Yeah, mankuara kalo Yesu me lead us not into temptation. O temptation la nga de ka. Yeah, temptation la nga le mankuale I le consider ko temptations from the devil. Mea me Yesu lead us not into temptation. Amankua o kakalo le alea o Yesu yang so. Kusala la faisa o Yesu yang so. Okay, aku kakalo mai te pe kalma lu tama fa pe. Ia awane ita ina I matou I le fa so songa. Lo ingar kala literally means a pe fa so songa le I kakalo so ave fa pe. Don't lead me there. Lead me over there. Yeah. Why? Because temptation. Yes, because the temptation is there. Ale for me, yeah, James. Ele se fa so songa sa maltama. Fa so songa sa mal ki Apollo. Lo inga la fa per fa so songa le I. So the devil is there. So don't lead me there. Lead me over there. Lead me not into temptation. Yes. Nga ia umai fore fiafi o mauki ngore lei le lua ma le kodu whamkaranga le mai Yes. ele kuranga le peida eu ma ele se finia ia o vo o lo le ko ele fengo firma mara ramperongo fetu while we're trying to explain in the same time we're not gonna violate the law of interpreting the Bible and we're not gonna violate the original language mamela because the problem now I le mele o le feulu fa I o le faliliunga pero me kan fa fam kala kwang lela saulungo I like 1 equal 2 or mai I wa 2 equal 4 fa penga so different like pero me nga se formula wo felilonga I fa kasi uma so le lang fa ko only context will help us interpret ia re maru basta ora mangingo mai fu kurang o dem dua man ko lu fia fini ma ia la ku se yako yes if times allow pe ko ko ia ni ka fai upo are ni ko ka ba o ko ka de yo de ka ba ma yo de yo ia ka wo fo ia ka pasilo me yo mangingo de ia nga ka va ve oh yes ka o de ora ka ka ho de kusida fa kai ka inga la ane person ole simea tu se mala kala fa ole meane ke vai ko I trials the inevitability of trials ole unga la kala ole le au no tofotofoina ta fenga lo nga me o kala James le fa upunga e lua fa me consider it pure joy my brothers and sisters whenever you face trials but ole and I spirit of my when you face trials ole winga nga kala it's not if you face trials it's a matter of when sooner or later you will face trials eleva per e conditional eleva per if you face trials then no it's when lava mai a ho mai la keminga le winga la le mera to fa tu ele se me skirsia no ola no ya ngom tofotofoina le ala ka wa le upulenga mai ka wa I chinosko no ya o to ko ke loa a tofotofoina o to
ngau lola ia leo ko e le lei ia outou manatu, consider it great joy, ai se le anga e tupu ai le onosa ia le kioa a mativa ia le lotu le atua i le onosa i skemi, ai se alo mai tofotofonga, fefe tofotofonga, musu tofotofonga, ma tofotofonga, sola mai ma tofotofonga. Ia man me hafonga le mai. Ia do ke siango ia fengofi. Ia ama koe me o kofofo. A fengofie wa ia kakarngola ile author kusia kakarngola a fengofie inga ua faula inga ia James mako ai devoted ava i langa o langa kesiano. Nga whai mai, he was a man of prayer. Whai mai o kuli ua e whaakusa ka ngaka historians le kemi ngā pe aingi kuli o ka mela vunga mako ka mela all his life ko kuli kulunga ko kuli ua mafia whai mai whape ngā kuli kuma role because he prayed so much wa mafia fia ia kuli wa le fe mai le olanga fe me ka fe ngofi ia fe ngofi we va le olanga change fe mela ia and how he died was ave kanga kaile man kole man malu ke minga ai me piko lunga maulunga so they took him the highest place i le man malu ai kongi mai la yo kulei mai lalo pa u marona e lalo ele yoki ai and these people came and these people adversaries or kala le came and beat him up fas sasa se o ngoki and while they do that he was praying for them. See where in the world you find a religion like that fasio fili akalo mo fili Pea Yesu ia e whamanga le lato le lor me o lato whai. Pea kalo a Stephen ia historically recorded whapea ngā whai ia kalo a James. E leo iai, I mean, o lai iai a kau kere uloa ma e ar ke mea o mai iai pe whangale e selfish ma but the thing is a possibility e kupu e a kako once ke wha maungi me whaere mea James lenga whai e laka mai a kako we never run out e whai upu wha pastor lale so sisi le whai upu wha ngā wha mai ni sa whai uar ka text ni fifi verse 4. My let perseverance. Ongala. Ya, pela le upunga perseverance. Fai mai, so kan fai ka amakam le fai upe tolu. Fai mai, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Longo winga, tofotofoina fa atuatua, fa ngau mai yaile onosa. Ole fai upula fa mai. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Fai mai ole upunga perseverance. E sao me le upu kusia le ngana kusia kuspa ia le upunga upu meno. Upu means under, meno means dwell or stay. Longo winga, koe ngā mevunga le pea kango e whamakala e tusa ngana le upu lava le upu meno. Like someone... You have a chance to run away, but you don't want to run away. Mind you, the context here, o kama aloa he's a servant or a slave. Lea na fe me kala arkuspa ia. Mai, o tofotofonga nga e tupu ele onsai. O inga o tofotofonga nga e malosia i oe e ke o ongo i. E ke ongo sa ia ai malongo sa ia mea ia tutupu i. You have a freedom, you have a right to go. Whakaikainga, peila wa. Apea mako ki ngā ro ulu le kāresia, manu ko lua, makanga loku. I have a right, I have freedom to go. But I don't do that. I would not gonna do that. That's perseverance. That's hupo
meno. That's keeping yourself under here, even though you can go. O le ngofo la le ngofo I, o le lofa I ngā kaia po le ngofo o le au ngā le Yesu. That's a really good question. But both ways, because ole au ngā ia keriso, e alofa me alofa keriso. For instance, ole kale, we're talking about that church here. E alofa keriso langa e kale sia. Ole au ngā la keriso, e kawha ngā alofa ile kale sia keriso. Because he loves his master, he will love what his master loves. Me ngā le ngā saho Yesu, o le alofa langa e kale sia. A le whai mai Ioane o ia James I, o ia ole au auna a Yesu. So, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mai ia atuatua foi le galuega a le onosai ina ia atuatua ai ma ia sao ona lelei ai outou ia leai se mea tasi e motiva ai a faafaigofia e lava eau le kalale ali pas leai ma se mea mafai ga lelei. Keep it in the context of the church i le loku pe augoa ma le usai ma faufau ingi loku ma faufau se loku ngai oso mai ai ma faufau i le ainga ngai oso mai ai kalapula kapi nga e ka alo ai o le ngaluenga ngai ngalue ai o loko lua nga kengo fo ai o misa umalava o fetau inga umalava o fekua ngai umalava ma fua mai o le lack o le onsai. Lea la fe met fakongunga I fe mai let perseverance let that hupomeno let that ongo fa umalanga luenga so when that happened when we allow that to happen fe mai lola ia so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mangkuala, this is o le siva ngale o le vision na kako lokua I whapenga o na whaamatuaina I ar ka kakakong I le Kirisiano. Longo winga la whape o le mena I whamai so that you may be mature and complete, not lacking anything. Longo winga o kangaka la luku e kaunga avea o ni tangata onsa. Wala whamai let ta onsai finish its work. O le unga kala whaawau nga whaile ongsa ku ule ongsa e whaile nga luenga o ngā ala ia lea o ngā whaamatua I nai lea ma ato toa ma le ai mo se mea mativa ai so le hu kau wawai e kuru ka ngini o ongsa okay ia longa o le mere kaunga ia wa e kele me kupi kongo I kare sio wa inga o mafukanga ai ia la brosa ia wa le la brosa longsa ia o le fine mu o le sfer fang e kele ala ka pule kara ngo mesko I Iakopo longsa I ko kongo mo le oranga ka kisiango ka ua kele mo le ongsa I ka kisiango ia mesi ngi vai ka uanga ua o kele sifi ka whaafuafua I o kele sifi ia ka unga I whasia o vaenga ongsa ia ku le sifa sifi ia ongsa I wa sifi moro o kele la whare ko a sifi moloa ngo pupuraka wa kawa nga uminga o la sifi wa a si fa umia ko le ongsa e ka mole ia ma umia ia le mole ia sa onga wa ia bon mea e kere ro sifi whare ko ia lava la ongsa. Yes, the other facts here, Pastor. O le whaipulonga lua le ngofea that's the first command. Consider it pure joy. Whako ali lava ia le si imperative whaipule whaale whaimei loa. Let perseverance. O le upunga iai o le e ko means let. Po o le whai. Ko ule e vailong sa e wha umaranga
langa ngaluenga. Mai let o le upunga let te whaleu mai i le upunga e ko means ele ngator whatununga, but it's in present tense o le winga o le tala. O ame kupu, let the endurance finish his work. Ia a tō ngā ruenga le unsa. Yes, yes. But grammatically speaking, it's imperative and it's command. I mean, and it's present tense. Lengol kala. So se kaimi lava. Awale ong sa ikaw le po, ale ong sa ile au. Awale ong sa ikaw la sa, ale ong sa ile sungfua. Awale ong sa ikaw le so longa le lei, ai alo wa, awale ong sa. Awale ong sa se longa fe inga o plexe a fe inga lole. Awale ong sa ama lolo plexe o fia. A fe inga lole ong sa no. Fe inga ong sa il malo, ong sa fe inga. Le winga ngar kala le. It's imperative and it's present tense means. Ong sa fa awa e pe ong fa kanga ong sa e failanga langa le upunga let perseverance finish its work. O alu ika winga lo la ka ong sa. Fa let ong sa do his work. Olea o ongo pe. Wan kuanga kala le kala risko inga fikinga man ko fikir ngamu ya lala mo ke ka fai valu afunga o le longa le me siva me ka fiki mo ka ko fikir phone me ngal mangisu o ko se le fasa mo nga ko le ngangu fa ko le ami o ko anga valu no the solution to the itchiness keep scratching to ke pera ka pe nga le me le you can't run away keep being patient. Fa wow pele entua le. Sala or kulanga ka. Consider it great joy when you are tested and let that endurance. Testo wong sa. Yo langa fa au le wegi. Asuma. Po au. I dala le i le ngaruenga po ole. O me mo lava o lo mafau fau. O lo kingo. Ia o lo ko lua, o la whangau, o le kalesia, o lungo la wala. You will face testing everywhere you go. Ia uia, o le amu ia skel siang o whapele tofotofoina. A o lo ke siang. Moe tofotofonga, hala tofotofonga. Mangaval tofotofonga. That's the truth about. You have to consider Ana me o le mele se feka kupe nga isa ngo so mai ina ua o to I loa o le tofotofoina. If it wasn't that I loa o le tofotofoina se mangue fa meu ga ko se mangue malo. Ora lo sai pas. Se me fai mo fi ku sai mar ku sai mar fe au le moni le kioa it's not an option. It's a command. And if there's a command, there must be obedience. Ele fa kongua ka ko fa pe e pule ka ko pe ka ko sky pe le fa tonu mal fa mo ka ko sky. Pe va o fa tonu nga umalava e mole manui o tanga tole tua ina ua ia usta ia. That's simply what it means. Uspa ia. Ya me si fo ia o pe va kunga fo ia. Je lei foi le carecia ai não fa ko fonga lo sa I vonga le ai malu anga pas ya okay do vai si vai lo ka I vai no fa okay do fa ka Maier uma fa sensazione ko a makale saude toina ka ko makale le lima fa so ka ko ka ngoi a le ua Maier ka ko kinga inga ko ala nga ka kinga inga ka ala nga go sa inga ka ua ai le ngsa ya nga alo ia fafta ia tu ne fia pasta kai vera ia talo ia fa mo pele tua ma foi pele malosi poto mo ta mai wa lava le ana ina mal forfolo ino la na foniola ta singola fa mo pela wa le tu mo no fingalo ia au te tariton ia o le fa unga na o tatu Talanoa le Uso nei fiafi ia salo le wel swinga le ia fa pe foi ke do singa vai ngor kusa Iakopo
vini mai faso mai ka ko kan o ai la ia wa fo i de wa ka i la tatu Talanoa le lima ia faso ia e fo se me ki faso mai ia fai do mai ai le o de sulu la sa o ma pa fo ia Recipients ia e fa manduia te le tu e lo to ne fia fi swafo Yesu Cristo amen No.